Kurumzari, ELITETV meng tabiri basing wa hamil taram oksari ngasi heaven the message dagi khoina ihan hanboy na khoi Manipur da lairiba tuan ba assembly constituency hompu asigi MEEREP agadari ba mayam sing si unabagi thoramni MEEREP the candidates abna hanboy na khoi yamna naha oidi ba mayam su handa ki mikhal sida akhoi gi mikhal sida lamba taw nagadori ado ngasi khoina unajadori ba MEEREP asiate kana natti khoi Sekmai assembly constituency da yamna naha oina thoreba masagi sei kuntre khata ngariba 1000 POPILAL ni POPILAL ham taramok chari tam maruna akhoi POPILAL ichinaw sikya aduga like susi kadai dena kadai bo tambire adugi intro om tabijo du baba mama ming kai ko in habi ai hak ki ming se 1000 POPILAL ko jai aduga ai gi father gi ming se 1000 ramesh ima gi ming na 1000 ongbi rebecca gangmai ima se kabuini lai kidre ima di chahi 38 ki mamangda adudagi ichilnaw se mari ni ai gi mathakta ai gi tachaw ma lei aina ani shubani ada ai makha da ichanupi amaga naw pa tomba maga lei ada ai sagi qualification je ai BA ni history the honors to jarakpani isagi chahi na handa laiba august ki tang 38 hayeng sida ai chahi kun ga 3 su jaragani maru oina khoi mikhal sida MEEREP oina thola yuse karamba wakhal londagi no kari maram gi no society da karamba ahum khara purakpa pambari natragana power pambari ra Manipur da chane riba politics si khoi power pamba ko sigumba paisa pamba hena paisa paining ba makhal thole hayu tai ko POPILAL gi aim and objective sikai na hayu ta segna makhaira ga di ai se ai gi khun sida ai gi lekai sida amasung ai gi jaga sida ai se angamba mateng ai gi site gi ngamjaba dum pangduna lakchabani ado social gi oiba social work tawjaba matamda kholau pendaba mayam je aingon da haibirakpa haidi lambi thong phattabagi boiro ising fangdabagi oiro natraga sarkar gi school phajadabagi oiro irrigation gi mayam je aingon da complaint je lakpa masi kanjida hairiba sing sidi kendra gi MLA na ningba thunghanba si adum fazana hotna ragadi ngammi haina khanjaba adu kanjida masi mayamna penadriba mayamna ningba thungdriba khoisauna ra praja singna pendabagi lauriba kholaw se kamdau ko khan batai masi ko khan bagi pambai se election fight tawraga karigumba mayamna nungsibiduna kahan biba taragadi soidana makki masi almost ekhoi ko khan bangam gani haibagi pandam dai jisna hawina thokcharak pani maru na khoi mamang da social activist hai ko mayam gi seba to ba khona su ngalingai matam da hare tongan ba group akhoi gi political group hai gadra praja da su hape len ba khoi thengna bu i madugi activist me am to ki ba iban maduda phaba pun bagi wa ba khoi thengna gi ba lei kamaina changa khibuno aduga social activist student organization kari like taming matam se kari yawi ai shi Don Bosco dagi ai class 10 loisin jari Don Bosco langjing dagi adu dagi 11 12 sidi ek higher secondary school da tam jari adu 11 12 sidi private school da tam banina student politics sidi ai enter to jaraktri tabu college matam da college se liberal college luang sangmam da tam jari ana luang sangmam da college tabu matam jida ai gi iyam baje 2012 13 gi election da contest or ma general secretary oibani adu kanjida aina 13 14 da election je contest auraga aishu liberal college chagraba college asigi general secretary oina MSU gi candidate oina du main thoki adugi matam dagi aise student politics ta hana khongda jaraga ranchi gi lamji da hena thawai yaushalakpa adudagi machina society je shape tawbada masisu yam achauba role ma paire habse ai khangak padigi ai yaushan jarakpani maruna garam bakan dagi no politics sangina khalai se aduga mikhal thengna gi khalai se kamaina han bada miyam gi seba tobo horuba maduna maram oira kanda people singsna no follow torokpa kamaina togibno 19 kya da 2000 kya da dagi no khogi politics da hoi student politics da lere me liberal college ki ko aduga khogi hajilei ba politics da lenga olun sida changakki na changakibse kamaina khala fil torga changakibno adu sanbe student politics da active role lawraba matungda ai se ikui dana PRJA da PRJ gi youth leader oina ai yauzarami adu kanjida khoi se activities mayam tawi border pillar issue gi matangda matamduda pillar ma khongduda mang lepaga ai video ma thadok se gi bani ado hairi video do yamna viral oi 200k ado ai mu yenge hena ai khanjai aduga tamo irendro lechon bang khoi pulling ai da border pillar khakna tana MU gi issue
केप की मतंगदा सुम इश्यूज मैम जिदा अखोजे खुमांग चाउसन याउजरकपा अदुदगी अदुना अखोगी लेबा की थाकते इशू ओरे आइगी जगह की केंद्र की खुन की थाकते इश्यूज मैम अमा अदु मैम से आइने याउजरुब मतमदा आइबु नुक्सिबिबा आइगी अहल लमन अदुदे मरुप मपांग मैम सिना नंग नहादी ओइरी तौबतबु नंग इलेक्शन से लांथेंगनब नत्र इलेक्शन से नंग खोंगदाननबगी थौरांग तौमिनरसे हाइना अखोय मैम से वाखल मोड अमता वाखल लिंजेन मानना अखोय से चोंगथजरागा हंदकी 2022 की इलेक्शन से थोकनब तौबनी 17 दजु आई थोकती थोकनिंगामी बट 17 ददि आई चाही जे सुजदबा चाही सुदने इलेक्शन फाइट तौ दियादबनिना 17 की से ददि आई कनामतकीसु चेंदे तब आई थादबम थोकपा आई इलेक्शन आई वोट आई वोटिंग राइट टू थादर मतुंग 22 की टारगेट से तौरगा दुमाइना लाखिबनी मरुना हजिक मिखल अमा थेंगना मतमदा हजिक की सोसाइटी दा मणिपुर के सोसाइटी हंगनरिबसी मिरेप ओर मिसी पैसा क्या पाइरगे सिने मयाम हंगनरिसे मागी मरम मथुन क्या लेरगे अदुग माना वोटर सिंग दा पैसा क्या यामना येम ngамदुरी हाइबगी मेंटालिटी म लई अदु हजिक आइना हंगेबसे पीपल मयाम हंगेना खलसे हजिक लई फिल्म से उसी पॉपुलर की युम ओरंगदो माने खली अदुना कमाई दौदना मिखल जे थेंगनब होनबदा खैगी हंगिबा पीपल हंगिबसे स्वाइस द करी क्लैरिफाई तौनिंग पोट ने याम चुमे ताओ क्वेश्चन जे याम हंगे आइना वोले पनी हाइबा मतम जिदा नंग पैसा क्या पाइरे नंग जेसीबी क्या लई नंग जेसीबी पुथोरो लांखोंग तिंगोंग खरा तौथोक पिरो लंबी सेमबियु अदु तौबियु अदु हाना हौरो सो तौरो मयामना अहानबदा अदु हाइरिबसिजु मी लोइनमक नते मी अककनबा अमनि खक्तनी अदु अखोय मियोयबसे पॉजिटिव तगिदी नेगेटिव ngang पजिनी हेना खरा लुमना लौशन बगी फिल्म द तवे बट आई दि लौशन द्रे मसे अदो हंगबिरा मे नंग लुपा करोड़ क्या पाइरगे नंगोंद करीला ए केम लेते तामोन उबिरी सिनी से आई गी सुमांगनी लाइखोम होमी अदो नोंग चुदा मतम दai सुमांग जे बेस्ट नि मरम दि बॉल कावबुजु या याम नुंगाइब जगा ने लाइक नोंग बु चुरबा लाइखोम होमे आई कोंथोंगा तौरी जे सिदा हाइरिबा नुंग जे आई कोंथोंग जे लाइखोम होमे हाइबिरब नुंग जे मीन मतेंग पांगबिरी ने अदे आई सुमांग जिदा खल्लिबा संगोई सिंग से मीन मतेंग पांगबिबा गतने मरम आई गी साइट गी अखोय इतिक लैजदबा आई गी हाइबबु आइने इना खुनबसे थमोई दि इना खुनगे सिने पैसा ओइना आई गी बैंक बैलेंस लेते इमा इपा नत्रगा आई गी इपा इपू से पॉलिटिकल बैकग्राउंड दगी नते अखोयदा रांति वाला कनाम याउदे अदुदगी लनथुम हिंगोन संपत्ति चाउना थमंबा केम लेते आई गी हाइबु सिदा आई गी इबोक अमसुंग आई गी बाचौना लैबीबा पॉइंट 38 हिंगोन जे सिनतन आई गी लेते प्लस आई गी प्रॉपर्टी ओइना हारगदि आई गी मियाम आइबु नुंगसिबीबा आइबु सपोर्ट तौबीबा हिरम खुदिमक्ता मतेंग पांगबीबा सि मयाम जे लैबना आई पैसाजु थोइना खल्लुदे पैसा लैते हना आइगोंदा अकीबजु फाउरुदे नत्रगा इलेक्शन जे फाइट तौबदा करोड़ करोड़ चंगी हाबगी मेंटालिटी जे हंदक 2022 जे थुगाइगे हना खोइ जे थोकजरकपनि ता मरुने पीपल सिंग से कमाइना भाव तहानगनी खोइ बासन चतप यादबा खोइगी एकदम तोान तोान बा केनो हाइबा ताइ खोइगी पैसा से लास्ट वादा फ्लाइंग मयाम थोलकपा खोलकपा मयाम सु लैको होय अदुना सिगुम पोस्ट थेंगना होनाबदा पीपल सिंग से कमाइना अवेयरनेस तौनी कुइद्रे हजी था तरु मुतंगाइ से ले इलेक्शन से को कमाइना पीपल सिंग से दा वोट खोमी ना कमाइना सी तौगेना कमाइना पीपल से याना होनरी अवेयरनेस प्रोग्राम मयाम तौवी अदै वारी वताय दुम कोइ दुम सानै अखोइ सेकमाइ केंद्र सी पैसादा चत्तब केंद्र ने पैसादा चत्तब केंद्र सी करिनो हाइना इन साखी पिजब तारगदी 2019 की इलेक्शन दा 2019 की लोकसभा इलेक्शन दा पैसा सुंगेन येंदब कैंडिडेट सिंग वोट अदुक्की मतिक यामना फंगी डॉक्टर नरा सेकमाइ केंद्र दा वोट फन्याम फंगी काइकू सेकमाइ केंद्र दा वोट फन्याम फंगी अदुना ताकपदी आइगी सेकमाइ केंद्र से पैसा न चत्प केंद्र नत्ते अदुगी हौजिक्ती सोशल मीडिया की मतमसु ओइबा नहा मयाम जे अचुमरान जे खंगकपनिना नहा मयामनसु अखोइना युमदोंग चटलगा अवेयरनेस पीरुद्रगसु मचा मसु सिंजे लोइनम इमुंग ममदे स्मार्टफोन दे लोइ पाइनरे मोइना सोसाइटी दुदा तौरिबा मयाम अदुदगी सोशल मीडिया दा चटनरिबा अफबा मयाम दा लौसल ममाम पासिसु मोइनम का एजुकेट तौबा अवेयरनेस पीबीबा मसिना मरम ओरगा हंदक 2022 की इलेक्शन सिदी सेकमाइ केंद्र की ओइनदी फ्री एंड फेयर ओइबा इलेक्शन पैसादा मंतिकनदब इलेक्शन केंद्र सिबु मंगलम चत्त चिंखतकदब कैंडिडेट दो सोइदरमक खनगनी हाबसे आइगे अचेत थाजबनी ओके याम फजो फम थंबे दो पीपल सिंग हौजी माइंडसेट लेरि सिंग से खोइ इलेक्शन मया यौरदी खोइ पैसा पीगदबनी पैसा पीदगदी थादरो हेबा कांगबु मयाम सु लेरिबको होय चुम सिगुम वोटर सिंग से न कनो ना पॉपुलर न कमाइना अपील तौनिंगे हाइ पोस मखोइ
future gi khallaga soidana maki madugi mentality do huji hongba horakre na ai thajai maram de aingon da su dum phone tawbiri matam du da moina khallamba aduga huji moina hongdorak pase yam khetnagre hojikti paisa gi haina moi khandre ai gi icha gi damakta issue gi damakta ai gi future gi damakta masi kendra se khoi manglam chatta chingkhattaba yade haibi wakhalon laigre example ma win tama aina handa corona manung jida hawai chengwai thau thum yen be ngonde itik leite maram de ai di laira bani ai gi sakhum da leiriba chengphu do kaidong ngai da cheng loi gani haina pakat chai kangchoi thongma tamda ngari thaktab numi su yauri bani ai gi di tawbatabu ai bu nungsibiba ai gi damakta khanjaba ai gi damakta thawai yauna hotnajaba ai gi background da imai ben myam ahallaman myam ai gi maru mapang myam leiri aina rice bank haina haudoi rice bank sida aina tawbasi angamba cheng pangbiro hairiba cheng je khwaidagi nangaba imung khwaidagi lockdown manung sida subam nombam leitabana maram oiraga nongmagi chara tanbada wajarba imung dura khoi khalla pi si haira kan sida aigi sangoi sida cheng lising kaya no kilo si thinba lakpani mayamna adusu mayamna group oina thilakpa nate kharana kilo manga khak purak kharana ani purak tara purak bag ama purak dumai tora khoi je cheng yen thokpa ngam kitamo aigi itikna di kem leiba nate adudagi aigi khunjiga khunthang na chingi khunlei lengmai khunni ireng haina hairiba khunjigi yut mayam ga ai samak yauna chingda kara khoina lafu hektana yenbum mana hektana lafu tharo adudagi laibak ngau piruk na chingba yaipan na chingba si mayam je khoi hektharaga ngamjaba thakta khoina hena nangraba imung singdura khoi yenjabani loina makti sinba thungna tawbadi ngamjade adu aigi level best ta aina ngamjaba tangkak adu baudi ai tawi tamo asini aduna mentality di paisa yendragadi paisa piraktragadi bo thadaroi habde handaki matang de Sekmai kendra leiroi yam phajaw hom thame ai marak sida aten break amtang lojage break ki matung da khoi mikhal se mai palba kanda kari first priority toning bhaimna simu tu mathang hangjage so viewers marak sida aten break amtang lojage break ki matung da mikhal da mai pala matung da popila na kai toningi ba adu haujit leiriba system sida kari onthokpa darkar tariba haimna simu samjage so viewers aten break matung da yam thonam hanjarake Ichabu mahi tamhanba haibasi mama mapa singna machada piba ngamba khwaidigi chabu khudoni Slopland Public School, biggest and the finest residential school, Manipur gi oina lemjuningai oiraba mahi tampham ama oiriba khwaidigi chunaraba mafamda semgatlaba CBSE the affiliate toba higher secondary school oiri icha singbu admission tawidana mama mapa singna machada piba ngamba khwaidigi chabu khudol oibiu icha gi phajabalam chat sajat ki ahombadu ubiu Slopland Public School Khongjom Admission open. Uripok Lai Khurembi Laikai Kangsup Rota Laiba Council of Higher Secondary Education Manipur da affiliate toba Competitive Success Academy gi session 2021-22 gi class 11 science ki admission hauzare Manipur gi tongan ba school amadi college ki maming leraba oza singna takpi tambiga dauri bani special features da ason ba mahairoi sing nomaijing numit yauna suti numit singda extra class ta thagani biometric attendance system ga loinana audio visual class ta thagani nupi macha amadi nupa macha gi tongan ba hostel gi khudong chabasu thamjari position holder amadi meritorious students singi oiba special scholarship ka loinana mark wang na fangba mahairoi singi tongan ba khudong chaba kaya su thamjari covid pandemic na maram oiraga admission fee lupa lising ahumda amadi tuition fee na tha da lupa chatruk ta hanthajari mode of selection screening counseling mode of admission online class will commence from 16 August 2021 kupamarol gidamak ngasi maglangsin birau competitive success academy uripok Lai Khurembi Laikai Kangsup Road Imphal West. You are the future. School, a place where your future is carved. Exploring new ideas, spacious classrooms equipped with smart boards, well-stocked library, expression in art, educating young minds, even making stronger. This is where you start, cause it all begins with you. UNACO School, Excellence in Education. break ki matung da mem taram okseri ai POPILAL da lakni si Sekmai kendra gi na hajik sothari ba jaga si kari kaino education da aduga anna layeng da aduga sana thangna bagi sing mai singi kari jaga da hajik sothaba leine khale Sekmai tamo taseng na mahairaga di Sekmai kendra si khwaidagi sothaba kendra singi manung da amane khoi Sekmai kendra si Imphal dagi su yamna laptaba tawbatabu kendra si semgat sagat pagi lamda hairagadi education gi lamda
irrigation gi agriculture gi lamda health ki lamda yamna sothare hojik lairi pa film sidadi aduna sem saga da mayam amadi laire basic needs darkar leiba tangai fadana mioi bada thunghandaba yadaba madumadi sem saga da mayam am laire ta malai se khoi maruina sigi constituency da primary health center kya laire kadai da upgrade to bada ka oiri school kyam laire high school kyam laire natraga private school kyam laire swa area sida khogi ward praja sing thengneri ba awaba Sekmai kendra ki ne praja sing thengneri ba awaba kari kai ne khal Sekmai kendra si chada population jida 80% hen badi lawu singu gi lam jida base tawraga masidagi phangpa pothok natra masidai phangpa income jina macha masu lai lai su tamhanba natraga chakhum punaba ana layeng mayam se sina tawrakpa ngaktani aduna agriculture sector se yamna sothaba irrigation gi facilities phajan leitaba kumgi matam gi oina fertilizer achaba matam da phangdaba sumbai awaba mayam am leire aduna agriculture jida focus tawdraga di kendra se kamai chakhat kani sina hanba point am leire ani shuba da education education se mai kendri manung da leiri ba sarkar gi school sing se sarkar gi school sing se pura flop ne hujik leiri se aduna aina phagi oina hai hayeng ai hujik makti pakhang oijari ado ai kari gumba aina luhong matung icha issue leira kan da ai gi icha se government school da tamhan gani hayeng high school ji da ai icha se tamhan gani habigi aina commitment ama piyewa kari gi noy gadi tawo ima ipana wana nongmagi hajira suraga lau kumaga chani chahum chamri tanjabado icha je government school je phattabagi maramna private school je tamhalli ne private school gi fees thina na bahotna ba adudagi darkar leiba maji education da changdaba yadaba like tamba da changdaba yadaba je thina na bahotna da mawam pa se yamna awab mayok ne asumba mayam je leibane na target se ani shuba se education government school je phanba adudagi aigi kendra da leiba satra sing se government school matik chana thambiraga fajana tamhanba sema leire ahum subsina health ke sector se health ke sector haragadi primary health center khak natana naha sing se playground fajana thambiba adudagi playground je not only for football basketball ju oibe yai volleyball oibe yai table tennis lawn tennis oibe yai adudagi khun khuding gi gym thambiwa nupa gi su nupi gi su masi mayam je koi tangai fadana tawde yade taw kai gi no haragadi khun nama lamdam ama kendra ma chawkhat pa haijida hakchang phaba naha sing masamu phaba naha sing hakchang pharagadi wakhal ju pharak toini hakchang phattaba naha mayam leiragadi kendra do kamaina khoi semgat kani taw aduna ahum suba ason baje masi health sector se oire aduna aikoi gi target ti health sector si da su fully focus pi base sine taw atai to pa area sothana leina khanba area sini kari kari leiri lambi thong leire taw communication jima pura nil ni hoji ori ba lambi gi phibam si phayeng gi main road ni mayai gi leiri ba main road che chahi yamdri bani koila tha gi badu hoji loi potholes ka tangare tamanu ju ubiri sini ado si dispensary chat pa gi lambi ni dispensary main oiba aikoi gi phayeng primary health center sina koliba jaga je aduki matik chawi adu dispensary chat pa lambi je asuki matik phibam sokna leiba se masi kendra sige lambi thong gi phibam ji pura nil aduni taw okay aduga mekhal da khoi mai pa en khalase ba andak 2022 da first priority pi gadab se popilana kada area da na first priority pi gadab hojik mamang jo pan gre taw aina priority pi gadab se agriculture sector da health sector da education da masi da priority pi gadab taw adudagi lambi thong thangna na bi sing marang kai na lehanba haibadi aikoi gi Sekmai kendra aigi phayeng ji da example pirage aikoi phayeng si singda dam dagi amna na i asuke matik nakre kilometers ani ju phade water supply ju leiri tawbutabu singda dam nakraba phayeng se thakna na ba ising marang kai na phangde aikoi laikai je ising leiraga sijinai ising leira sina ba je paisa ni paisa leitaba imung di kamdau na torang bani aphaba ising thaktre aphaba ising thaktan maram ora hakchang da na phawre nara kan dadi imung do ware imung wa ba je khoi mam wa ba chap manai taw aduna ai gi priority di mamang dai na panjagi ba huji su panjari bse sida ai focus tawgani youth ta focus tawgani women da focus tawgani adudagi darkar laiba ai gi praja miyam ga tanaraga phagada ba mai kai du da khoi mam hot na minara chat minagani taw popular maruina mikhal sida khoi gi mai pa en khalase ba ko hek da ba popular na khanba tawning ba thabak first priority je kai tawgen khal taw mamang da so ai panjagre mayam ma
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯤꯜꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯒ ꯊꯥꯖꯕꯤꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯍꯟꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ education sectors, agriculture, asidi irrigation, adudai moigi phamam thokpa fertilizers matam chana piba, ising matam chana khoi yohanna ba hotna ba, adudagi lambi thong leiriba mayam, adudagi khoigi health sector haibasida tamo masida youth empowerment, adudai khoi women empowerment si mayam se khoi focus tawe, adudagi amana khoigi leiriba lambi thong mayam si khun namaga phaunariba lambi sing se pura ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯁꯤ ꯑꯃꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯥꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯔꯣꯗ ꯈꯨꯟ ꯑꯃꯒ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯁꯤꯡ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤ ꯃꯥꯡꯂꯝ ꯆꯠꯇ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯉꯝꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯕꯥꯔꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ aduna aikoina focus tawbasi sida tawbani ta marun hajik mikhal thengna basa ngasai ju hangre ko duko popular gi source of income se kamai oino aduga imung ge chalai na ba kamai honari imung chalai ba ngamdana kamai na mikhal sida bot thenga doino ngasai ji kamai taw yam chummi tawo source of income je sini aidi ibok ne yok pani ai gi ibok se pension phangi lupa lising 33 ado ibok si ai dum personal oibsu dum haijarage mahak si heart patient ni diabetes su yam wang na leiba aduna magi hidak langthak leibagi di aduna di konare tabu tawo ai yum di panjadre du imungi darkar leibdi ai phasana bhap tai kai gi noar gadi chakhum ama panabada kayamuk changi chak ti arai bani tawo hinjang je masi mathel nomagi mathel je panabada yamna paisa changi nong phado mi koiba lakpada hinjang ahawba ma chabada lupa 400 de ina lising bau changi masi aduna imung si income laite hoi kamdo na mikhal thengna gani chummeba tabu aina imung sida aina tanjariba mayam sina kona na bu hotna rak pase tamu masiju araiba thabakti nate masida sariba kokse horen na kari laisige hayeng na kari thong sige haibaju aiju khanba yauri ne thongba mi khak natana tasengna ma haira gadi aise tawo angang lairik takpiraga tuition tawraga aisi पैसा तानबनी अदु हंदक्ति इलेक्शन जु कुइदरबनी लॉकडाउन जु लेबनी ट्यूशन जु तौद्रे तांद्रे तौबतबु आई ngaरी सु योलमी nga याइब कैका तौरा दु योलगा हाना आई दुकान फम्मिंगैगी आइना चु सुमिंगैगी आइना ngang ट्यूशन तम्मिंगैगी तांजगी ब पैसा मयाम दो यामदबा दु खरा तुंगजलगा याम लिकना सिना बताओ अदे आइबु नुंगसिबि सिंगना नंग इलेक्शन कुइद्रे nang paisa darkar leramgani natra nang adu darkar leramgani ana moina su angam ngamba mateng hojikti hauna pangbirakpanina ai hendok pathok namakti leite taw adubu nongmagi isagi konanabadi ai chen chongdana migi mateng pangnanabagi damaktadi adum ai hojik pawgi oina de watri haina ai haijagi ta maroi namasi me khangning ngani ko adubu nan haining ambaya haining dambaya party si karam da yawge habagi prep leirabara hojimaki leitribara kamai tawge se me am khangning ngani ko national party leiri international congress leiri bjp leiri npp leiri mpp leiri ko hojimaki adu decision lorabara people na praja sing na pama kai le adu tamthi party ki di hojik se comment pi ba khara wana leitaw ai comment pi jagi roige tawbatabu ai gi advisors mayam ga adudagi naha singa adum akhoi tanara matungda kamdau sige kamai tau sige habda adui matungda ai tha ama leiraga hardly tha ani leiraga ai saphong jege taw party gi matang se okay adu haji lairiba system hai tare ko manipur ki systems da karai area da no sengdoning si as a youth amoy no ko role of youth si kano na yam tholai handa ki mikhal si da ko madani akhoi ELITETV na su kari no na tholai si moina kari pa me si people khangan na bi pandam ne akhoi na MEEREP na tholaga the candidates na akhoi na tholaga program pu thoi si ko aduna akhoi haji lairiba system si da kari system semdok podar ka oi for the future generation gi yanga simdok padi taw semdok na bangak tani hojik lairi se aina ngasai chu panjabdo taw khoi naha mayam se thore handak chahi khara sigida manung jida naha singse politics ta active politics ta hena nainabagi phibam hena khongdarak bi phibam je khoina uwa phangi bo lep tabduna mani taw bo lep khaktani active politics se khongdai haiba yadya bo lep piba mi dugi maningda kana suggestion piri aw aigi advisor se han khakta leite aigi advisor aigi ikha tha naha jo aigi advisors phanam yaw kai gi no adi moi chahi kun ma thoi kun ni thoi dang oraga su
ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯁꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅ ꯆꯨꯅꯕ ꯁꯤꯕꯨ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤ ꯇꯧꯁꯤ ꯅꯪꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨꯗ ꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯁꯤ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯤ ꯁꯤ ꯀꯛꯊꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯁꯖꯦꯁꯟꯁꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯧꯕ ꯇꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯕꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ इलेक्शन फ्री एंड फेयर होइरबा पैसा करोड़ करोड़ चंगक्तरबा लमदम सेमदोकप लाई ताओ अफब माइकैद पुरकप यामना लाई पैसा करोड़ मरी मंगा वोट लेपद चंगगदि कंदौन सेमनरकनी ताओ खरा मना पावर पाम्बगी पैसा थादरग लाकप यावरिने मसा मतिक चादना खरा मना नंपू सापुद मसल पावर सिजनरग तौबसु यावि ताओ अदुने इलेक्शन फ्री एंड फेयर होइरगा अखोय मयाम जे बाप तामिनरगा इलेक्शन द लुप कैंडिडेट लुपा लिसिंग यांखैदंग चंगबद करिनो ताओ माने चादोइसे अदुना अखोयदि पैसा थादरोय केम थादरोय थादननब इतिकसु लैते आइगी ngамजबा इसिंग ग्लास अम पिथकपा चा ग्लास अम पिथकपा आइगी ngамजबदुदि आइ तौगनी अदुबु पैसाना मंतिकनरगा प्रजादा उच्चायरगा प्रजागे वाकल होंगलगा केंद्र सि नत्र लमदम से मांगहन तांगहनबदि होनरोय अदुगो अमन तमो लमदम सि सेमदोकपा नत्रगा फहनबा हाइबसिदा ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी लेहनबा चंगी ताओ अखोई लेरिबा रिसोर्सेस मयामजिदा अखोई मियोइबसिसु यामना ख्वाइदगी मरु ओइबा कांगलुपने अखोइसे ख्वाइदगी मरु ओइबा अखोइना फानगे ngami थुगाइगे ngami अखोइना मांग ताखनगे ngami अनि ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी लेहनजेरगा ताम कमदौना एजुकेशन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग मयाम से तौगदबने नॉट ओनली लाइरिक तमहनबा नतना मसा मौसु फनबा मथौ ताई स्पोर्ट्स की लमदा चटनिंगबदु स्पोर्ट्स की लमदा अखोइना इंजन बिबा मथौ ताई अदुदगी इसई की लमदा लीला की लमदा चटनिंग मीसिंगदुसु अखोइना अदोमदा इंजन बिबा मथौ ताई ताम अदुना हाइरिबा सेक्शन सिंगजे आइना हुजिक पंजरिबा मयामजिदा अखोइना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमा लेरगा थमोय सेंगना तौरकपा तारगदी लमदम से सोइदनमकी मांगलम चटपा लमदमदो ओइगनि ताव ओके याम फजो फम थंबी करिगदमक्ता मिखल से थोलैबा मिखल का मतुना कई तौदा हाइबा लोसलकपदा हाइबा ताई इलिट टीवी खुथांगदा खोई नंगी सेकमाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मियामदा एज वेल एज मणिपुर की मियामदा करी हाइबिनिंग करी मैसेज बिनिंग याम पिनिंग ताव अदु तेंतकना मखक पिजगे इलाइ टीवी खुथांगदा आई यामना हरावी मरमदी यामना चम यामना ख्वाइदी यंगेस्ट ओइबा ख्वाइदी नहा ओइरिबा हाकपु आइगी पुंसिगी वारी अमदे आइगी वाखललोन कवर तौननबिदमक्ता मणिपुर की मियामदा खंगननबिदमक्ता आइगी युम ताना लाकपिबसे यामना हरावी तामो अदुना आइना मयामदा अपील तौजनिंगबदी करिगुम्बा अखोइगी लमदम से चौखट हंजे हारगदी खुमांग चौखट हंजे हारगदी अखोइसी लाइबी इलेक्शन सी फ्री एंड फेयर ओइहनसी थमोय सेंगना अखोइ इलेक्शन से पांगथोक्सी खतना चैनबा सनै युनैबा निशा पाममीदा निशा पिजबा पैसा पाममीदा पैसा पिसनबा मसिगी इलेक्शन से कोई तोक्सी कैंडिडेट तो कोई पैसा चंगनगुमसी कैंडिडेट ना पैसा पुथोकपै मुहुता प्रजासिंगना मागी मागी अंगंबा खाइजनरगा कैंडिडेट तो पुखतसी नखोई नखोई की केंद्रदा मतिक चाबा मीदो नखोइना खंगमनी मुन्ना ऑब्जर्व तवियु वोट थादद्रिङैदगी वाखल मुन्ना खनबिरगा नोइगी वोटिंग राइट अदो नियम चुमना सिजनबियु हाइबसे आई थमजनिगी ताव फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओइहनसी हंदकी मतंगसे आइगी केंद्रगी ओइनदी ओइरगनी ताव अदुना अतै केंद्रदसु लेमहौरिबा केंद्र 59 जिदा आइना अपील तौजनिंगबसे आइगी सेकमाई केंद्रदी रोल मॉडल ओइरगनी हंदकी मतंगदा पैसा सुक्तिंग तिंगरोय कैंडिडेट तौबतबु अतोप केंद्र सिंगनेसु मसी मतौ तंबियु हाइबसे आइना मेसेज समजनिंगी ताव ओके पॉपुलर न खलिबो वखलोन सिंग सी नंगी केंद्र की मियाम एज वेल एज मणिपुर मियाम ना ताब ओइसुनु अदुगा हंदक पांगथोकदरबा 2022 दाइ कोइ कुइद्रे फेब्रुवारी मास था मंगा तक तंगाइसले स्टेसु मणिपुर की मियाम से ज्ञान ता दना अदुंबा अफबा मिरेप खंदना अदुगा हयेंग माने पैसा स्कीम तिंगद्रगदी हयेंग थौ मतब तबु मतब नम पैसा तिंगदम थमोय सेंग तोरकनी बराल क्रोर क्रोर तोरगा भोट तो कारगदी हयेंग थबक हापु हाइबा मतम दसु क्वालिफाई ओइबदो हाप तबदा पैसा पाइ बबिंदुना पल्ला कुन पिछलो कुनफ्रा पिछलो यांखै पिछलो अदो हापखिबा ताबनी याम नुंगाई यामना नहा ओइना सिदेदा पॉलिटिक्स संगदना मिखल थेंगनगे अदुगा मियाम की सेवा तौगे थोरपु जाम फै लेतबी की माइखै दगिसु एफबंगल पुजरी सोइदना माइ पाकपु ओइबिउ हाइबो हम थमजगे ओके थागचरी ताउ थैंक यू वेरी मच व्यूअर ngasi gi adumba khoi gi yamna naha oiri ba haiba tai akhoi gi sekmai acida tholai ba 2000 popular na man kai damakta mikhal si thengani bano mikhal kar matun kai tawdage hauji leriba system si kamana semtok kadage haimna chingbo khumsing thambiri ba duni aduna makha tana so hoi ton ton ba kendra da mikhal thengana ba tholai ba mirep singa unaraga
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯎꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣ 2022ꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯒꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯨꯡꯐꯝꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ